Ahadakika 5 ezari ngo mushayiti yo kubanza umugeni witu yatushikire omucyara Kyomuhangi Grace Korutaro naje kwa nainjira kushoborera professionals n'ebindi nkamazimagara ngo shaheji mwine ko Omuhuumuriza benji omumakokwe obundi mutwire muri hamwe omushija n'omukazi konka mutande numbe muri yo munjemwe. That is 1 2 oza kushanga ngo abamwe mukatanda kimwe completely ogwaryoku n'ogwarukuriya hazani nyenda ndebe omucyaro gukunaheza kumishikirira nko mucyara twankabe nyenda ngarukane n'omushija wanje kabe nyenda ngarukane na n'omucyara wanje mbwena kabasa kumpa ha points chi naija kwata nkahi nyine kuba ningaruka yonta kandi tukarangwa ibintu bitwaza kukora hati byagaruka ha mustari. And I'm also imagining omucyara bakwatira omugwe omushambani kandi manyatu wo mucyara tashime kwa nashora nko nkurra ko kushohora omushija nakuchota kandi bukuka hazani nyenda kushabo kusasirwa nyenda mbwena nsasire ngaricho mu makaganje hatebye tinda bigarikemo echo nicho then twaza side y'abashija ubu ndabona mukwatira omugwenzi hata wari munanyereka ngo echo nacho abashija buroje bagenda mabi akatorize nkai abwenje cyanje nkiremera echo mushija kitakuremera hazanyowe kikabekizo kugira ngo angarurumuka kandi we tukubasa kumwambwira kugira ngo nyonshime kwanye ngumo mukana mukwatira omugwenzi. Yesu reka tumwakire tutandikira nakwakira we bare kunyakira omutabekanisa wa program abari kutureba n'abaturikirize murire muta oguno murundi ntsima ruhanga ahabwa kutuhereza ogwo mwanya kugira ngo tubase kuganira ahanshonga zimwe na zimwe ezakubasa kureta obutebekana n'obusinge omu maka gitu. Amazina nugwago Grace Kyomuhangi Korutaro kandi ndi Omuhuumuriza kandi or passionate about families ahabwo kuba eka nugwo musinge gwa buri kintu ahero kubyona kubukugenda okubyagenda obusinge nogaruka omuka so eka niyo nshonga ahabwenki kirye kintu kikuru munonga nkoku yagamba ahamuramwa okugarukanisa abashweraine waza garukanisa kintu ninga abashweraine nichumanyisa ngo babire batwire hamwe kwonko bwire bwahika buri omwe yagenda ogu oba yagaruko wabo obo ndijo yakwatamwa akavera nk'egamba yerigenda kwonka abantu babire bari hamwe tubakira hamwe omwe yazoku ondijo yazoku tubakira omunju emwe ejo niyo nteekateeka y'obunyakare bama witwe omuntu kuyabiragira obutikirizana na mutahi we omwe amuhiguza agenda obaza omu muzigo obagaruko wabo obaza omu banyabuzare konka buri omwe ahereza mutahi we space konka obwire bwa hati twine abantu abarukutana abashweraine omukazi n'omushija bari omunju emwe bari omu kishengye kimwe nibabyama omu kitanda kimwe kwonka emitima yabo ekatana ahabwa enshonga zitari zimwe na zimwe oshanga omuntu kitamwanguhira kukwatamu ebyakagenda kwonka oshanga ngu emitima yabo tekuhikana ekatana kare nangwa obundi bazaara n'abaana bahika kuhingira n'okushwerera kwonka bakatana kare. Abantu nk'abo kuba nogamba nabo oshanga nakugira ati nyowe nkamwesasira akora ebye nkora ebyanjye kandi waza kuza omukejo noshanga ngo buri omwe nakora ebye owe sente ne sente ze omwe nagura ebintu bye buri omwe ayine ebye konka bari omunju emwe ntubabara nk'omushija n'omukazi kandi abamwe bari smart kugira ngo n'abaana omuka babaase obutakimanya
babahandora inzira ko mushenge cyabo babahandora kuba kuyija bashanga naho orirota ndirota abamwe no kugamba tibakugamba kumwe buri omwe ine motoka ye bano bazakanisa buri omwe natorogwe beshanga no kushitama hamwe tubakushitama hamwe konka abantu aheru bo mbabareba nko mukazi n'omushinja konka bakatana abandi bari omunju konka buri omwe ine kitanda cye ningo mwakafuruka abana kuba kubyama azo mu ntebe azo mu muryango naro mu kishenge cy'abageni yasiskara konka heru ko kubabugana nibatambura nibakumba nibazaha bugeni ojiro tubari abakaterera konka emitima ekarekurana emotionally separated. Yes. Hazananisha bangwabo tubene bo twataho umutima munonga ahabwo kuba bari omukabi konka masiko garingu no byakuba byabire bityo tukagarukana tuta embabazi nembabazi konka ahariyo kukunda omurujungu ntugira ngo where there is a will there is a way. So hariho kukunda niteka ngu okugarukana nukugira ki nukubaho abantu bamwe bateka ngu okutana ningo omuntu hereza mutahi wobwire tukaba tutari hamwe ni kibi kwonka ni kintu kirungi ahabwo kuba abantu kuba kugira obutikirizana twaguma niturebana katuhecha kureberaho omuntu yakutera yakutaho enkojo hazo omwazi ngo waije mugaruke murebane numuzagamba ki nimusharaho nimugwera haza nibyebi nhabamwe muhonda nerengeserize habamwe biniga byingi so obwo bwiro bw'abantu bakuba batanire no bwire bw'omuntu kwetera mutoki ejo neshonga nkuru obwiro bututari hamwe obwiro bunakwereza obwire bwawe obwiro bututakikwatagana buri omwe bwarya hake no bwire bw'omuntu ashemeye kuba nakozesa okwetera mutoki oketekaho kareba uko kitire aho shikire aho gwire nebindi iwe nk'omuntu hatakiziremu third party. Yes. Nyowe nk'omuntu nkashitama nkebuuza omu bushwere omu nomanya bingi mbamanya kucwera n'embanja nyowe njenzire ahabwo kuba omushiija biraro mubi nyowe omushiija nkasiga weka ahabwo kuba omukazi akandemu kwonka obu yakuremere iwe contribution yawe neha yakubasa kuba yaresere nawe yabihinga cyabona kuremera exactly ahabwo kuba bingi tukunda kwa portioninga blame kwonka ninkira kwecho kureberaho noreba tanka ya mizi nke yari 10 wakwata itondo rya parafini okaritambukamo agamizi gona nganuka parafini indeed. So omubwiro obwo kuba tutari hamwe tutanire buri omwe ari hake no bwire bwo kureba katugire ngo obushwere neji drum ya mizi itondo rya parafine rintiremu rikaretera go mizi ganuka gona gakaba parafini niriha dero kwa kuheza kumayecho ntwija kureba ebintu ebi twakubasa kukora bikaretera ababire bashwerine bagarukana aho mpategerize mnonga no kusere ibindi byona haza echo kubanza iwe nk'omuntu owarugomuka ni okumuru kuona buri omwe ahimutanire oba mu mitima oba mugenzire echo kubanza hurikirizishe nkazo mutima gwawe cyariyo nakugambira korotaratira mbwezo gumshisha kabatine shonga kuri ntararire rone ntamugambire iwe nko muntu nubamwetishe nkazo mutima ganyine
hurikiriza ergira karice ryo mu mutima gwawe nirukugambira ki abamwe nomanya kuba kutana bagarukanisa obumwe nibareta abekika obundi baronda abanywani babo obundi baronda bebembezi bedini ningo omuntu wena ubarukwesiga ngwaija agire ki ataho mu nshonga zabo konka nobakwija iwe nk'omuntu nobaragire ngu garukayo nobaragire ngu musasirane iwe nk'omuntu ishenka z'omutima nakugambira ki nohoro yikirize ngo garuke ninga nohoro bitangire kimwe kandi oyebero w'amazima kandi umukwehurikiriza okwe oyebuze omukundwa wanje nimwendaho kyedakiika egi nimwendaho kukuza abana kuba araheze kura nasotinga kandi hatawe emera nkejo kwehurikiriza okebuze nobu ndabe ndiyo ningarukayo nobu turabe turiyo nitugarukana ninyenda ki ahabwo kuba bwire bwo kwehurikiriza abamwe tusheze emigere konka tuwebwa kumanya ngu hina karungi akari omukundwa wanje wana niwe mbibyona kuruga mutweza mpaka bigere kwa kuheza kwehurikiriza haza ningabire nishaba ngo kwata orupapura ninga nakacumu ohandika ebirungi ebiri omukundwa wanje nibiya ebibi ebimurumu nibiya hazo puma so kunkushanga ngo ebirungi nibikira ebibamya amani mbasa kwemerera amani g'ebirungi ebyo ngire ki ngaruke konka niwe nk'omuntu owayehurikiriza nk'omuntu okahurisha enka z'omutima nyowe mu bushwere omu ndesire muki ekiresire twatani chumwe bibiri bishatu bina bitano mukaga mushanju munana mwendi iyo ni nyabera w'amazima nihandika hato bundi yo ninyenda ngo tugarukane ecyanyihire yo katugire ngo no kunywa nko kutahitumbi nyeteka tekere kukireka mburire kubwe buryo bushambani nyeteka tekere kubutwarizanda kukwe kuryo kugamba kubi nyeteka tekere kutwarizanda kugira ngo buri kintu ekiresire twatana nchirondero mubazi nyowe ko muntu atina nije utwayimvarovinzire no butwakumwimvarovinga hatekine cyanje abo kuba ninyengizireke niye mu nshobe ninga ninyenchirumu ababaheru tubakumanye kinkurabamo kandi ejeneshobe mnonga yabantu abagarukanisa batahi babo ntugiro muntu ngwiroko garukeyo ebintu ebimazire emyaka nk10 nitwenda tubumara omushahi 2 warattarombe kirito maka nojango bukabyangu yiroko garukeyo mukwata no mungaro mugarukayo hachwe sande agaruka bicheza kurato kugenda kwandusya hatereka nzo munju buryo mwakorebi okwehurikiriza okahurisha enka z'omutima n'enshonga y'okubanza omubantu omumuntu ombakundine abeteekateekire kugarukana enshonga ya kabiri okutaho empurizagana clear communication ahagati yababiri omukazi n'omushaje rero nze kutandika kuratera resumu nimba mutere no blacklist by the word achikeje aho kuhikira rurengo rwo kugira ngo tugarukane notekwa kuba yetekatekire kushitama n'ogwo muntu misho na misho ngo kunshitamini waha yes tukataho mu nshonga zitu aba nitubasa kureta omuntu wakashatu kugira ngo atwere kutwikikanisa abo kuba mwe nanda kugambira hira kariya higuru ondijo nayenda ngo ahoze kusingo rubanje
ondijo nanda kuchwera mutahi w'orubanje konka okuhurizigana clear communication is two way nobo yetekatekire kuhuriza mutahi omukundwa wawe akagambe kimuri ya mutima haza nikirgo mukwehurikiriza okaba yetekatekire kugira toka kore ekicangwisa kubi okantwariza oti nashasha kandi okamwikiriza okacurira ngo okakikora kandi okamushasha ndiyo ninkutungaje okachehuriramu akagamba buri kimwe ahabwokuba hariho abantu abakuba biine eshonga nyondo kureba ngo eyoro nakyeki hati nabwo kwija akashanga twarire kyakiro nakyo nekizibu yatakuza kunteka rutungutungu aije shamukaga rero ngo ashange takarire kashireba nke cyangwe okire abo kwa wayija mukaga cyangwe konka no abaso butamanya oburemezi bwogwo muntu ari kurabamo orinzira omuntu ngo ayije mwigurire so kugira ngo clear communication reka mutahi wawe ayeyerure ayeshurure agambe byona ebimusasize when first otajikaza this time around zoma ize umuhereze chance ashobore ni wakwe chance oshobore kandi okuganira oku nukwe kwisha abo kuba abantu abakutana eki kintu cyabaheda kikeje sho tukubaretera batana ndari iby'imyaka n'emyaka bitwireho a point yo kuranga omuntu batana nitweta explosion nabaho kushandara ninga no sindukorotana atwire na hatu wasindika yagira so nituba tuwetekatekire garuko mu byenyuma okukizira nibyihihana konka binshi kuba kutandika kubireta ajyata nanka yagarura ibyenyuma atabwo mukaza kanshobera nebye myaka 10 nakibwijuka so oshemeye kuba yetekatekire kubihurikiriza ebyenyuma ebya hati kandi yetekatekire nebya no kuhurikiriza ebyo misho communicate yes haza omukuganira oku numwe twihamu the root cause entsibuko y'ebintu ebyabiro mukakafutana emirundi mingi enshonga erikureetera abantu batana ntugeta presenting problem nubana bagambe ebyo byahiguru ebyamutwe ekyabahaka kanya bwanya konkokwa hansi nedebe nututekwa kutimba omuzi noreba ninko orumbugu urwendo barige hansi wijo kahingo rwa mutwe okaruharagata ahasindugu mandi jiraki rukura so neshonga z'amakwani kweziri nkwini so okuganira mukahurikirizana buri omwe akabera mutahiwe w'amazima nyowe kikinkora kubi ekikangwisa kuba omutima na munonga aba bari emotionally separated ebintu niba bingi omwacho mwakajya tinkigaruka kugamba noba kushitama omwe nagamba ondija guma namureba ebyo buguma nkahi wahirwa kutambirayo kimwe cyonka haza kubaho kuganira numwe twihe emihonda nirengeserize abo kuba ekinigani kiguma nikyeyongera hata omuntu kimukwataho ninga wagambe ekigambo oriya shandara nkavorukana ekyakashatu yega kurujira omubire w'enyuma learn by your mistakes from your past okutano oku kushemeye kubana okukwera ntugarukayo kubanza kunayehurikiriza nayeshanga muki
nyetekatekere kucega kwiha mwishomo kuna yangine nkega muki kututanire nyihire muki nishemerirwe ekizibu kirigireho turugiro mu idara twazo murindi ni lessons ki ni mashomo ki agunyegire omu bitubireho nyuma buzima buriya ko nakozere iki yako kakanda aho izobiye tukasiba tutagambere abura wasubora embuzi yemwe twabuzire kuraka kugihika ecyo hacagirya bwe ntataho nkagoba muki kurinagabirwe ngambere kikashitari beta kikumanyisa kundagarukeyo ntagaruka kunama tena chegecho ecyo wacega so ko kugarukayo nono mango ine kugira ki kuchitereza I've learned from my past yes nkwine kurungi obundo mwe najatka kanjende mushaka mushija yagabananga siraki ningogo mukazi tayinde mugasho niza kubona ndijo fine konka yagenda kuyagenda omukugenda kwe wayegaki project estwabire tutandikire zona zigizire zisirandi abana nubasiba nubazerera obumbe nitekateka ngutayine mugashomuka kangurebere hat kokwega omanyo kwora ki okora yegarukemo okunda yegarukemo so lessons niziha ezokwiha omu bibire henyuma kandi ko kuheza kuzimanya otekaho mutima obutagaruka kuzikora uzumakinga ukibaza kukikora kijiko tekisho kikandetera sitane tinkukigaruka ndabomanya tukunkugamba nti mutahi wanje takugira ki kikumutwariza ki kikumukora ki mwene iki kigambo kanjire ki kanchireke aho kantambukeho koguma noyegambira ekimbweni cyo nangwa batiro rutambo rundi nagira tuwareba naza kutwaza nti nyabura wengambira nyijusya obundi naza kugambisira karahango dekanjireki dekanshoremu nyetororo mu mbuga mbase garuka yes obundi naza kubanga omukono kutera rekanjireki deka injere kinde kinayehugizaho kwatefuka nze kuhinga agamana gagimucero murinye ngamarrenka ngamarafka ngwineki ibintu nibihango twine omukyara Kyomuhangi Grace Korutaro Omuhuumuriza kandi tumwine ahanshonga z'abashweraine amunonga batande omu mitima yabo abatande okuruga omu majuru y'omakaturo kwe abatande omuringo nkejo konka mbwenu kufuna mukugujo tumwe n'abantu aba tabakagarukana tukabagarukanisa bo tabakagarukana bonkabo kandi bakagumiza mbareberera amakagabo nko kucemerire nizo enshonga zituruho kandi nko kwara munatworeka okwakwasa kukikora kandi kikabasa kuba successful tuyengereye endije enshonga namunonga y'abantu bakizire gukora no kwenda ngo abantu bagarukane juba erizoba byanshobera twagira butikirizana no mwami wanje no mchara wanje nirukanjiro wa mnywani wanje Charity kandi ubonye umushija ntine kinaga ngware to wina no nimutera n'umwana mbatera Charity ngwato mukono hati tugireki atarabo tugaruke ninga kimanya byagenda omushija rondo mutahiwe atugende tuze kwakira ki omukazi apana ejo nesho bimpango nitugira ngu cherezo bwire abo kuba muntu ogu nangu nabo kuba bari omunju emwe omuntu warga kuruga kitanda akakwata omucheka akakuta hansi ninga kazo sitting room ninga kazo muchenge cyabagenyi akabana umwe yarara harumwe enshonga so mwesize kumarebero nkabishatu ninga bano muherezo bwire nantariyo kanishanga yatahize
muhereza obwire yaryo wokutaasya agira eki atasye nicyo twagambira ngo run from your past ahabwokuba nabwe kwakutaasya naza comparinga ogu na noriya ntani sochero enchizo erinkahi ahetari ninka exactly nkwineje so chere okugarukana reka tukuhereza obwire time heals indeed kwa kuchereza obwire ebinige bire byimuka okweyanga okucherera nemanje na munonge kiniga kibanza kikikana yes ekiniga kikikana ahabwokuba ekiniga kyaki omuntu yatabandize kwikikana ekiniga kikabandaara okacwamu bucwamu edakiika egyo kasita biija reka ngarukeyo tureebera abantu bingi bakuruga bakwitana na waza omu bihome okashanga abakazi na munonga abo basibire ne accumulated anger omuntu kuguma nareeba mutahiwe buri kumureeba nyijuka kandi aroyo nayo ngeserereza mu exactly cyaba kimwe nimbasa kwishuka ndigompeza obuzibu bwitu nuburugamarwa for example hati nobu tuwagira ngo Twine mwonyo wije gizire ki osinzire wiza wazihuta so cherezo obwire otarahuka kandi abantu nibakira kutupapisa mbweno bije bw'urukiko rweka rwashitama iwe garukayo ito bariyo nitubagira ngo bagarukane ito turinkahe turi harubaju imitima yabo tukumo kubaremereye ece kiba kubiraba mutukugira ki tukukimanya turiyo tukirabamo exactly ngo atamukwisa tumwikarire tugende konkora iyo nongira ngungire ki ngarukeyo hato ubu nagaruka yonta ako rwakongerera ekirondo mu nkojo rwongerera amaganya mukiza kurra ngo hatamuhenzera omukono mukiza kurra ngo hataryo mwirwarira rya kitanda mukiza kurra ngo hatubaryo omupolisi ebyo bintu twakubahira obwire umuntu akeshoma akagambanisha enka z'omutima akaraninga from his mistakes exactly hatakirako ahabwokuba nobu twagira ngo umugarukane okucwamu n'okwoha n'okwitu kandi twena tukubasa kuba at the same pace omwe naabasa kuba yeteekateekire ondiijo abaasa kuba tagizire ki atakabire ready konka nomanya abanyankore bahati nagira ati kunkwija kwakira omukazi tokumunyima so akureba nk'enshonga tanaze mukazi wanje bamunyuma tatu mbenda nkore cyatuma byakatorize nkashanga natera umuntu natera iki bamuhagira ki konka iyo goriyo noja ati nyo ninyishe zara ninya nyina zara ninya muramu ninya mukuru w'ubareta ngumbaga mutware iwe noza kwikomusigeho aba bantu nibazagaruka bagire ki bagaruka wagaruka kananja ngutokuzagaruka bakurebe hati yayongerera omwonyoka omukironda kuba kumushobera nayeyita ninga nabura azo munsi omwe azerera ahabwokuba tubuzire kubahereza obwire omuntu wakuba naraba omu mbeera nk'egi yehereza obwire yehurikirize yes ekindi omukuchereza obwire yeteekateekyeho kandi omanye ng'oine kukora ha kiniga kyawe teekateeka ha kiniga kyawe kandi nan'okucwerera n'emanja nanka niwe yaresire eki nanka niwe yaresire eki ebyo nibiba byagira ki nibiba bitakiriho ekindi ekishemeye kuba nikikorwa abantu abatanire tokugaruka ngo mwije ngo hati tugarukane tuhikane tujwarane tikikubasa ahabwokuba omuntu ahakuza kwika kurigiraho iyo aba ari
nakamanyiso ngu emitima yo neba yarekurine kare so nitugira ngu tutandika orugendo nko kusigurana dates yes hata nkutwareho autopsia ashibwe no kashaha nkarete mwene mutima ntandike otandike kubiha biho mutima ngabyabakari so okutana tikintu cyanguhi kosti ningo omuhendo gwo kushashura ngo omuntu mugaruke munywanise emitima ehikane. You have to start somehow afresh. Notekwa kutandika busi nkureba hindukire nanyorebe hindukire nango nabutwakuba tukiryoko buri omwe akiri kuturo omukuganira okwo communication abo kuba twijaganira ntwija kushitama erizoba ntwija kushitama tubugane dakika 20 it is still okay turiyo tugezaho kunywanisa ki emitima yitu nituganira twongera kwihikana occasional dates tubugane edakika 20 tunywa kachayi okay fine yagaruka we nanye nagaruka ebyo kutana tubereka ko hati byo kutandika busi yes kutandika busi burire nyecha kare nukwokwe ahanyuma yo kwezi nukwokwe so emitima egaruka omuntu ahikarurengo rwo kugira ati okay hati ninteka nitubasa kugira ki tugarukane abanza yakureba yakushomaje kuka kuyakwenda bayahindukire areba to muntu ogwa kahinduka arebana na omuntu ayeteka tekire kwesasiza remorseness omuntu nahura na shasha agweki yayikizaru mutahiwe nabasa kweteka mbigere byogo muntu areba obusaso bwayine areba embere yarumu namunonga abakazi batahi banje turi emotional kwa kwija yareba omushija hururukire hata ibamba atomushija wanje no shata kirye atumundeke ngarukeyo yego bambi yego kandi namazuma kandi natakirye kashino haruko bimuhajyaho nayo guriceza nangwa nobwana nabwo bureba bukushobera areba abana nangwa abana ni secondary nurweye kwaso sure abamwe abana nurweye kwaso abo kuba omwe nababini agenda nabo konka kaja atumbwe nuwamureba ati namureba yansasa mazuma ati wena yatogize ati wena yahururukire wene minwe yomere hati aba taken by emotions ayebwe cyagizireki ayebwe kibe kimwihireyo ati shangoro mu seconds nkibiri hakwato muhandagireki atandika kumute esimu yo kubanze ya kabiri kandi babashije mbamanya kutushoma amheru amohereza transport atemba board ayegarre burire buzum hati emotions zitu ziratwitanaza emotions zigireki ukikayatandikira kuyabe yakom ahiyabire yakom ogundi abana ne ba staging abana. Tell me. How? Areba abana abareba baryaho ninga kohereza abana okireba abana joti yamawa abana banje batine nyina ningo mshisha reba abana bajati yamawa abana banje atereka njireki dekaye soti obu yagarkayo enshonge baresire batana tubajikwataho. I get you right. Turiyo turebe byabwanyuma. Turiyo turebe byaki. Aho byatandikire titwazayo. Nkwineje. Tushitamaha edakika 30 edakika 40 eshahemwe twata omuhanda bagarukana no manya kwata mbajanga mukwata no mungaro musasirane nakusasira bakibabahikayo hanyuma yesandage orwari rugaruka rurenga hogire no kurenga akwatentana no kujumira mukandi kawije tuyine ho kagaruka kavugamira mutine ho kuzonka wabyete hato ndijo ahurra yahemuka hajati nyoshi ngaguma ninjenda ninyenyangana tendargewa ekibara akore chona ichecho
obusasima hati bwakweyongera abo nibo bandi yahabwa abana nkamwesasira buri omwe akora ebi ekindi ekitukubaasa kukora na munonga abantu kuba bahikire aha rurengo rw'okutaana omuringo gwona ogubataana oba bari omu nju emitima ekataana oba buri omwe ari omu kaye buri omwe ari ahakwe buri omwe nayefaho oku yabaasa ebintu ebimwe bikureetera abantu ibataana n'ebintu ebyenyima kuruga omu buto ebitwakuzire nitureeba okutwayorirwe ebiturabiremu so ebyo ebintu obumwe tubaasa kuba tutakwebaasa itwe nk'abantu kubyeyihamu ate ekyo kakyabire planted ekyo ntuza kurwana nakyo ntukyendera so aha niho tukugirira ngu turonde obuhwezi omu bahuumuriza abahuumuriza bari trained bakurejuvenating ahabwokuba biine obukugu bw'okubaasa kugarukayo bakakugarura enyuma kuruga oku wakuzire bakakushepinga busya ahabwokuba omuntu owazarirwe omu maka garimu g'okurwana garimu emihondano naaba aine eki turikweta trauma obundi naaba nayeyanga nayetamwa twasigaze edakiika nk'emwe atarikwekunda so tukabiire ntushaba ebyo ebintu abahuumuriza batendekirwe nibabaasa kukwera kugira ngu obaase kutereeza enyima so ninshaba abaturikutureeba okuronda professional counselors rero bakatwera tukakira omu bironda ebyo ebyenyuma bakatwera tukaprocesinga ebiniga byaitu bakatwera rero twazagaruka omu maka na twagarukire bakaguma nibatuha support ekyo bukyanshobera ntwazenda itwe nk'abafumbo itwe nk'abashweraine katubire twatande nitubaasa kubahwera mubaase kugarukana mugaruka omu rugendo rwanyu rw'obushwere kandi orushemire amina ebigambo byamuheru tukahendera ebigambo byamuheru abarikutureeba otakayeho amasiko buri rurengo rwona orworiho omu kugarukana ninga omu kutaana n'abatanda bari okwe hariho amasiko abahuumuriza bariho kandi nibiija kuhwera iwe baronde gira owahikirira naija kubahwera mubaase kugarukana kandi mwombekeka mugaruke mugire okushemererwa nk'oku mwagizire muri kushwerana. Thank you very much. Welcome. Kyomuhangi Grace Korutaro niwe yaba ari omugenyi witu ahanshonga ezokugarukanisa abashweraine nimangu bingi muri yokwe mutande ubundi bashobiraho kutandikira tumuhine konka mwene yatoreko kari amatsiko kandi nebyo kubasa kurabamu yoweka kubasa kwegaruzaho nabyo ninjangu yabiturabyamu kache nakamaro mugezi nyesigangwa ko no basa katantamura obase okugira ekinde kiwabasa kweyongesereza baroguma nitwe program ya Sisiimuka of course mpaka shayishatu itabwa hatwaza kumura sakwa tugaruka ne friend ebyo mizano otakaruga ha program eji ya Sisiimuka.